Upravo je završena utakmica 8. kola prve Južnobanatske lige između domaće ekipe Mladosti iz Vojlovice i Budućnosti iz Alibunara, koju domaća ekipa dobila rezultatom 2:1. Sa nama je predsjednik Mladosti Muhamed Simirotić, pa evo, ekipa je prekinula niz nezgodan od 4 uzastopna poraza, najpre pobjeda u kupu, sada i prvenstvena pobjeda za povratak preko potrebnog samopouzdanja koje je bilo poljuljano serijom tih loših rezultata. U pravu ste, zaista radi se o jednom nizu koji je bio negativan po sve nas ovdje u klubu, pogotovo kad se pita igrači, jer jednostavno oni su kao da su izgubili samopouzdanje. Jer izgubili smo, na primjer, od ekipa koje su po kvalitetu dosta slabije od nas, međutim, dogodili se ono što se događa obično u klubovima kad ne ide. Znači, ostavka trenera Kuzmanovića nas isto tako zatekla, tako da smo se mi na nivou upravnog odbora kluba dogovorili s obzirom da imamo 2 trenera sa profi B licencom koji rade sa mlađim kategorijama u klubu, Vicanović Ostajom i Forgić Bojanom, da oni odrade ovi preostali, to je sa ovom današnjim utakmicom 8 kola i ove kup takmičenje, a u toku zime da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje. Znači, oni su to zaista na jedan fin i odgovarajući način odradili, igrači su složno shvatili situaciju u kojoj se nalazi klub i vidjeli smo to već u kup utakmici sa Ivanovom, a i danas prvenstvo na utakmici da postoji jedan voljni moment igračima, da oni igraju sa voljom i jednostavno vidi se žar, želja, uklizavanje i tako dalje, što nije krasilo jednom od prethodnih susreta koje smo mi ovdje izgubili, odnosno izgubili u gostima. Mi se nadamo da će oni shvatiti ozbiljnost ove situacije, da ćemo preostali 7 kola popraviti ovaj naš plasman na tabeli prve Južnobanatske lige, pogotovo iz razloga što mi nismo postavili pred igrače imperativ da moramo da budemo u vrhu tabele, jer mi znamo koje su naše mogućnosti financijske pre svega. Igračke, ok, imamo dobri igrači, to mora da kažemo, s obzirom da su većina igrača igrali višem stepenu takmičenja od ovoga. Znači, kad se sve složi, naš cilj je sredina tabele i to je sasvim dovoljno za našu mesnu zajednicu, za Vojlovicu, da ima jednog ligaša, da povratimo samopouzdanje i kod gledalca koji je danas bilo u malo većem broju. Mi se nadam kad čuju posle ove pobjede da će biti još više. Naredne nedelje u kratkovremenskom periodu odigrat ćete 2 utakmice sa Dinamom iz Pančeva, pa najpre u finalu Kupa Pančeva, a zatim i u prvenstvu. Kako su vaše očekivanja pred ovaj meč? Da, već u sredu igramo kup utakmicu, to je finale Kupa Srbije na nivou grada Pančeva, zna se favoriti. Ja sam u jednom prethodnom intervjuu rekao da je Dinamo zaista skup kvalitetnih igrača, da igrača koji su predani klubu, rade bukvalno svakodnevno, da imaju kvalitetnog trenera, uslove i tako dalje. Ne ulazimo za njihovu stimulaciju, to nije naša stvar, ali sve ono što se događa oko njih, oni su apsolutni favoriti. Mi idemo tamo da izgubimo što povoljnijim rezultatom, odnosno da se borimo pa da bude katastrofa i u kupu utakmica i već kao što ste postavili pitanje, u nedelju igramo prvenstvenu utakmicu. Znači u roku od 3 dana igramo prvo finale Kupa grada Pančeva, zatim igramo i u sklopu prve područje Južnobanatske lige, uzmimo ga uslovno pod navodnicima gradski derbi Dinamo Pančevo, Mladost Vojlovica.